Igama lika Jesu. Amen. Haleluya. Nami ngiyabonga ithuba ngithola ukuthi nami ngikhulumele izwi. Izwi lenkosi elithe iBhayibheli kuyawudlula konke. Kepha izwi abaNkulunkulu liyoma kuze kwena phakathi. Then lilodwa nje izwi nami ngikhumbuza abazayo babazala kahle bayakhunjuzwa. Yezwi lenkosi. Amen. Isifiso sika baba uNkulunkulu ilesi sishiwo Paul, out Paula. uNkulunkulu uthanda ukuthi bonke abantu basindiswe bonke lalela bonke abantu isifiso ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso isifiso sikaNkulunkulu leso then ke abantu ke uma bazi iqiniso then zikhona ke izinto kumele bazilahle amen haleluya ngoba siyazi ini iqiniso athi obhala kahle kuRoma ku12 evesini yokuqala then kunesihloko sithi ukuhamba okungcwele athi number 1 ke ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaBaba uNkulunkulu ubaninikele ngemizimba yenu ephilileyo ngoba isifiso kaBaba uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ke athi number 2 ningalingisi leli lizwe ngoba umuntu seyasindisiwe akakwazi ukuthatha izinto zasendlini azihlanganise nezinto zangaphandle athi uKorinte sinale nkonzo babungomezulu ngokuba sahawukelwa sizilahlile zonke izinto ezingamahlazo ngoba sesisindisiwe phela haleluya ngahlabele mfana singaceda ungahlabelele haleluya nami ngafisa sihamba lo mfana kule nhlangano babazubushe mina siphethe sihamba la mfana into sithanda kuyinhlonipho babumsibi inhlonipho okwakuthi sihloniphane kakhulu ezwini ngoba izothe umpostoli Paul nginesifiso ngiphakathi kokubili ukuthi uma ngimunga ngibe noKristu ngoba yikhona khona okuhle kakhulu then uma umuntu akuKristu then uthola igolide haleluya nami ngiyabonga ithuba egameni kaJesu.